Football Association chuan District Football Association te Mizoram Sarkar Department sang te All India Football Federation le Paul sang te thopuin hmasawnna chinsia tlak tak ania chung hmasawnna te chu khelmual chunga langhal mai chi te le khelmual pon lama hmu thei chi te anni hmasawnna le hlotlina nei tur hian mai thiang lova ngai to na se na ngaya tha tho angaya mani mi mal hlok na le ming that na lova mi te hmu lo le shiat lova ha taka tho te angai thin thil tam taka mi te sel na haider angai changa tama tumram then ma chu tha hau lova tho bor angai thin bol pet thiam ten khel muala hun an mang hnem ang tho hian alang lova thok tu te chuan le khachin fel ngai an buai puina sa in khel mi te ma khongai in khel mual pon lama ngai to na le an hun tam tak an ani football a hmasawnna le hlotlin na athen theinan hian kong tam taka malaka ngaya rahman na fel fai siam ngaya rahman na ti hlotling tur chuan department sang te in tuklang taka kalpui angaya ni tin ti takzeta Mizoram Premier League champion ni anin chu lain no panglamin tlai tin football khel an lo zirve boka kumsang ni som pani October thla bultan Aizol Grassroots Center a hian tundin huna no pangzani somruk pali anom meka jersey moi takne na in thuamin air ground a lim takin football an zir thin ani Grassroots football zirna hi athat wangin Mizoram ti len zelani a MFA chuan zawzok in sarkar thopuya Education Department huaya SSA le Tata Trust nen Center somruk z din ani to a Center tina no pang som nga vel zel turatwa man ani a Football chu zawzokin mumal zokin no pangten an lo zir theita ani Grassroots Development a hian MFA chuan atirte atangin ma ala tha a India ramati thaber lomandong tu pasaper alaw nito nge heng grassroots course in ara chwa no pang engemoza chu India Rama Football Academy shanga an football khel thiama wangin enkol zui an nito a heng baka hian ram ayo in khel tur enkol mek kumbithia in elna ma chon thei tura khalfal bik te po an om mek ani no pang le rol thar nula tlangwal in khel thiam kan nei tam theinan football coach tha kan mamo ti sha in MFA chuan coaching course abuat sai fawa AIFF baka Asian Football Confederations AFC tira mithiam local 10 Mizo coach te anron zirti thina hei wang hian Mizorama po AFC le AIFF pompui football coach kan lo nei nual mai tunma kan nei ngai reng lo A license holder pakhat kan nei to a B license holder mi pathum kan nei to a C license holder mi somni pangalai to in D license nei phei chu mi somria don lai kan nei ta a ani thiam na hi no pangjok te hna hlan chonin a me kani MFA chuan Zone Television ne na tangkopin Mizoram Premier League MPL season sari chung zet akalpui to a season riat na kalpui turin ruak man na kalpui le me kani MPL a hian voi thum champion to Aizol FC to I League puan champion to a MPL chul chuak in India Ram chu anne lak tamai ani kha football awangin Mizoram chuan nasale zwalin shiat alo hlota MPL awang hian Mizo thalai zani chuang zatin in khela ezona mumal tak an nei pha bok MFA chuan small sided game anti futsal chu nikuma changin ti tak zatina kalpuya futsal league adina team som parukte anin elani kumin kumtir lam khan futsal league 2 chu hlotling taka zo fel ani le to bok league noya hian division 1 in elna oma veteran in elna buat sai ani bok thin Mizoram futsal malagna masatan Australian coach cha chwa ani a anua coaching course engamozat buat sai ani to boka chutianga MFA in nasataka abe izara futsal chu Mizo thalai te in fiam na ngai nat berpol alo tingtani
Kovelin women's football ang ay sanga ramchangka nga piang women's football an sange mo ti turani. AIFF chuan nasataka meitse football joy sana ti masona dua. MFA po in sumizul zui chuan ma ala kumin March le April tha khan team nga te in elna MFA Women's League lo tling takin buat sai ania. AR la muala floodlights waya ITI veng GSA chu MFA Women's League masaber champion anne. Vanal siya ti riboy kung le Grace H. le rampari te chu India ayo in voi duay law ramdanga an fe swak to Indian Women's League po som an niangin Mizoram laten an zu helveta. Kumsang ni Sombriat Khan MFA chuan Tata Trust ne na tang kopin mi panaw pang kumsom pangan huay lamte in el na tour MFA Under 15 League abuat saya he league masabera hian team so mantela Tata Trust Center of Excellence te an championa final Aizol FC to Sydney Sikhatin an ne ani Under 15 League hian Mizoram pang football thiam to zia alang chiang le MFA chuan Reliance Foundation ne na thoktunin kumsang ni som pasari atang khan school in elna high school le higher secondary school ta na buat saya aizola bultanin lungleya po in elna kalpui ani to tuna hian champhai le kolose pa Reliance Foundation Youth Sports hi kalpui tura malak me kani MFA hian kum engemotical ta atang khan no panglam in elna sunfish cup akalpui boka kum no panglam in elna atam hian no pangten competitive real ruan put pha anin thada tura venga he hian hun lo la tura ra chwa thatak ani zel kan be se ani zofa ti zinga football khel thiam no pang talent nei tha an tamawangin Tata Trust chuan aizol chu omhun khwarna nan ron panga tuna hian mualpuya 3rd Battalion MAP hmuna akum ni nan football sikul changkang tak an kalpui meka he hi Mizoram Sarkar le MFA te tho ho na ra chwa ani COE hi MFA Under 15 League masabera ni kum khan an champion nge ni hemuna hian foreign coach thiam na sang tak nei chuan football a zirtira football ba ka le khazir po an ngai poimo hle helai hmuna zirlai te chu ele in thataka choman ni Nikum September Thakhan Spanish La Liga Club lar tak Atletico Madrid Academy Tour selection trial chu lamwala buat sayani Mizoram pang pathum lalshiat puya COE Republic Veng zonun puya COE Lili Veng le Rosang Zwala SSA Tata Trust Zotlang lunglei te chu Atletico Madrid Academy Tourin than anni Aizola India Under 15 team atel tour zon na buat say ania chuta chang chuan mi pathum Eric Lelsang Zwala Colni Amveng Isaac Zomwan puya si Phir le Amos Lelnundanga chan mari te chu India team la kan ni anni hinukum maya MFA Under 15 League player tu tak tak te kha anni ho ba ka hian Aizol Grassroots Center inzir chuak mi som pathum te chu phailam club sangin an hne na khel turin an ron la to heng club te hi ISL Club Bengaluru FC baka Pune FC Lajong le DSK te anni hlom India Under 16 camp vanel ruat felale silal chan himate an ommeka anni pani po hi nikum MFA Under 15 League khel te kha anni Under 15 atangin Under 16 hlan kai anni to nge ani tuna hian Junior Girls Under 17 World Cup in buat sa ina camp lel nun siami a ommek bok India football boys kumin hian Under 21 champion kan ni
under 21 player van lel ngenga ser chip chu India under 19 team a tura thanani a India camp a mek ani tun ma in Mizoram pangle tlangwal ten phaya club bel tour an zong thina tuna chuan ISL le I League club te ba ka football academy sang in minron kalchila talent tha te an ron zong to zo kani hetiang hi Mizoram pang rol thar le te rol du tak tak te ton me kani a an theina te chershia min a me kani kumno panglam hmasawnna tur ngai tua MFA in grassroots and youth development department lama ma alang na satawang hian nakin loka chuan India ram io tour player thatak tak kan na nei bel zel abe sei omani khelmuala referee te poimo zia kan chi theu ome referee te hi khelmual chunga thunei tu sang beran ni a anmo phurna asana wangin soile sel hlo na saber po anni mizo referee ten thiam na sang tak anne angaya hei wang hian referee te hmasawnna kan ngai poimo a AIFF referee how to lu ber te voi duai lo cha chuakin referee clinic le course sang buat sai ani thina he hian ra tha achwa me kani Mizoram MFA referees ni som zet zinga mi zavel chu active taka chhortur anom meka kumthum kal da chung khan referee development course hi AIFF mi thiam te kai shwai ne in voi riat lai buat sai ani a MFA referee department 1 district shanga hetiang course hi abuat sai thin bok Mizoram football hmasawnna le ramchung inel na shanga kan hlotlina ten khovela deng chuaka Germany palai tenen in bepopin khovela football league ro pui ber pakhat Bundesliga team Hoffenheim chuan Mizoram ron tlo pha hiala German ball so far quadra the heat so far quadra the heat Andy, how is it? How is it? Ask me, man. I don't eat bread though. Second. Anthony. La Muala Roberto Firmino tele Niklas Sule te hiala nurin khel to a hei mai hini lovin German national students team po anurin khel to hiala ni Khelmual pon lama MFA shwai tu te phalang na le thei top chuan in khelmual chunga ra tha achwani ti chu kan thlir ta ka chang khan alang chiang hle a chumi ti chiang le zwal tur chuan tun hnaya India rama in el na shanga kan hlotlin na te in clear te ang Mizoram hmasawnna in a shin chwa hlutak mai chu FIFA thil thlon pek hi ani kumsang ni som panga August thla khan South Asia a FIFA Regional Development Officer Dr. Saji Prabhakaran le AIFF a how to thenkhat te chuan Mizoram football din mun an ron zir chianga sarkar how to lu ber te ron komin football a in nam hnoi mitam tak coach te team nei tu te le football shwai tu te an koma Mizoram in kumthum kumlivel kalta atanga ma son chhodan te anron zir chiang ani kan ma son chhodan de in kai shwai dana an mit atlung em maya MFA chu puitla kan ni ti mu in India rama FIFA pilot project a Mizoram chu an telta a khati lai kumsang ni som panga chhokha kumsang ni som pasaria India in FIFA under 17 World Cup theng tura in puwa cha chholai ani a Mizoram chuan World Cup match te theng ve do no ma se World Cup theng tur state dang te angin mal som na dong tu zinga an tel ve ta ani
chu FIFA mal som na lian tak mai chu sai rang din tharvenga artificial grass thatchi minron pha sak tur chu ani heng thil te hi voile khata nei the ni lo hemi nei tur hian in thil tam tak ti anga ya kan hmasawn dan te kan in rail ball dan te grassroots kan ti te women's football kan ti te men's football kan ti te football league kan kalpui dan te tin chumi pialama chuan in India ram level a football player eng zan nge kan India ta na khel tur kan thon chua thei ti te khang song song te an te nuwa phu ni min ngai ania khoi tangin emo sum le pai te omin artificial turf thaber ber kan nei thei mai thei amero chu tun truma mi chu te na sang min te India ram an ni hian phu e ti awangin min pedona All India Football Federation President Praful Patel na puang to a chuan malak na kalpui me kan heng hi MFA tan chuan thillomom takani FIFA chuan thil adu uluka grass thatchi pha thei tur tender kowa contractor athanga foreign engineer te voi duai lo aron tira aleilung an ron zir chiang masa a field an du zau mai sia MFA chu amun ma lo pwa cha turin antia field te takte kha lai zau angai na sa maya cheng noi tam tak sen angai si MFA chuan sum nei lo ma se sarkar adora Mizoram sarkar in thei top alo chwa puya cheng noi tam tak sengin alo lai sakani lai zo langa ya alignment north south direction te longa ya kan ground ni sa khu kher rem te longa ya kan han ti vengota poi sang bakan nei si longa lei tur khalo tam ngang maya chuanin sarkara an kan nu le pa te hena kan tlulut le ro ya football thil te lo ni ve bang le kan ma sarkar ho tu ta min pom pui awang khan tran pui ta mi han pe a an noi za tel te me kan senga khumi chung po khwanin duang tak chung kan zo lo mi theya ma se khumi project ko chan kan lau sia ke mani MFA poina kan sum kan lo khol veng zong poi tu na hianin fixed deposit kan da ang chi te po kan mang zo vek to noi za chuang fei kan mang to sarkar min pek nen chu ani ha ta khop maya tin ba ka vila lo nga ya ral khat tangin ke mani tangin tlomai tur teng ka India hei kan MFA honorary vice president purin puyate an executive member bu bolate ote puma lo mate ang chi te anta ang tak khana ena mudmo narmo kan nei ve foreign atanga local FIFA roi engineer ten field puitling kan nei nge min du sakpuya chumi tan chuan field dung meter za som ni athui awang po meter som riat vela zaw buat sai turin MFA chu an shil tlat mai si ani mual sang tak mai chu lai hniam nga ya ni a awahan hau tak te reng em ma se tumna om chuan ko nga om tiang devin MFA chuan beidong lovin ma alak chhun zoma tuna chuan artificial grass pha thein pe fel anita a kumin fur tuitla hian an nan mukanga bartha chuan helai mun hi India rama football field moi ber pakhat alo ni mai to don ani Kan rual na azara India IO tour team tindeu thowa mizo te ming alang zia to a sub junior youth le senior team a mizo te ming achuang kal reng to a national camp a engtik lai po in mizo antel ve zia to a tun aya tamzok mizo te kan lan zel theinan nang le ke hian tha kan thla thiang lawa mani theina muala thanem ngai taka kan tho zel angai ani Mande wakhan country tangin India rama football tournament an ngai lutper Santosh Trophy kan champion toa tin national games football kan champion boka chutiang zelin I league Mizoram tangin champion ni na an lo chang to boka heng zong te hi Mizoram Football Association malak na nuaya pathian kai roi na nuaya ra tha tak kan mu te ani kan ti lo thei lawang tin football ti mason chonan All India Football Federation in grassroots football te tran turin min tiangin ma kan han la chawa chung kan malak na apo chuan India rama ati thaber kan han di te kha thil lo mom la thil ro pui tak ani kan ti lo thei lawang
chút tiếng kan malak na wang te chuan India ram mai ni lovin India ram pon tang te poin football a kan ma son na te shiat kan lo lo chho zela chung te awang chuan India Rama Football Academy Traber Pera Tele Foreign Football Academy ate Mizo Roll Tharten Football le khazirna hun thatakte nein mitam tak venia heng academy ate than anati anni ta tengte alobam tak zedani ti chuan hei All India Football Federation kai roina hnuai kan kalmek lain sai rang din tharra Mizoram Football Association in a football ground kan ne chuanin FIFA in phulem artificial grass te minan phasak dona tuna kwan ma chak takala kanin jun thla tang te chuanin he grass pha malak mai tran chho tu ra be sei me kani chutiang tak chuan wenia un reilo te chungin MFA kai roina nuaya Mizoram football sang tak kan hanin bor chho te alomom katia hetiang achievement kan han nei theina chan bul pui ber chu pathian kai hroina le ompuin da dom tak kan nei awang te in le MFA how to zong te district football association how to zong te le zone football association how to te tho ho na thatwang ani ti ka ria heng zong awang en boinia MFA president kanina angin kan ho tu te kan tho pui te zong chunga thinluk takin lom thu ka soya MFA po kan hun kan malam huna pathian kai roina hnuaya tluang taka kan kalsel ka be se ni ka lome